Tuh. Apa bro? Sapine bro? Sapine napa iki? Biasa lah sapi ngene iki lho. Ngeprank ya? Biasa iki sapi ini. Sapi Jawa biasa kayak gini ya? Oh, dipasangi tali baru ya? Meletre biasa rek. Waduh, Mas. Kita sapi kecil-kecil. Ngeprank iki. Heeh, ngeprank. Kene ngeprank ngene iki. Kok nek madeg melayu mesti. Ngelarak-ngelarak. Ngelarang-ngelarang ya? Biasa sapi ngene nek madeg ya melayu. Persiapan ngeprank. Ngene mendelik yo abang iki ya. Ini kamu kita jone. Tapi kok ora gelem ngadeg, Bro? Ngutuse. Seret iki. Bismillah, semoga bisa berdiri ya. Enggak kembung. Hati-hati Pak. Ngamuk. Lah iya. Gleng tung tak tung gleng tung blah tung gleng. Awas e. Ono yo angel iki. Lah, awas. Waduh. weh Pak Letong bacem tok. Waduh. Cuman letong tok. Didusi sik, Bos. Sake didusi sik. Dari atas ada si Mosin. Banyak sekali anak-anakan cempe. Kok cempe sih? Pedet cempe. Wis ben nadus kono sapine. Oke, Ini ada si metal atau limosin ini. Baru datang. Ramai sekali di pasar Pon Ambarawa. Pagi ini sudah berdatangan. Nah, ini sudah berdatangan guys sapi-sapinya di pasar Pon Ambarawa. Infonya tadi ada yang besar sekali, ini 800 kilo atau 8 kintal. Mantap nih dari wajahnya. Riwul superan. Berjumpa pagi ini di pasar Pon Ambarawa 8 kintal ya bobotnya. Ada Rifan dolan kandang lagi liputan pakai jaket topi biru. Sudah datang lagi nih yang besar sekali. Coba kita lihat di timbang ya. Itu Bapak. 78, 77, 76. 76.
Gedar pecel, Bro. Lari, Bro. Gedar pecel iki. Kayak sing wingi sing jelek ya? Iki. Bro. Ini jelek kok dijaga sampai. Sapine imut, ganteng. Wariso. Pisang enggak? Dan bempernya kayak Fortuner ya. Ini sapinya mirip Fortuner, Bro, bodinya, Bro. Ya. Pajero, Bro. Pajero ya. Gagah ini. Bodinya jos. Itu walu. Bos. Sanggar dan body Fortuner. Body Fortuner nih. Body Fortuner. Iya. Kenapa Jiro nih? Ora. Pagi-pagi bikin geger ini. Kedatangan sapi body Fortuner. Memang bodinya sangat mantap sekali. Ini kalau mobil ibaratnya Fortuner ya. Yang satunya tadi yang bobot 8 kintal. Tukling-tukling ini. Mantap sekali. Kawan siapa? Besar. Sangar yang si jini guys, ini guys, beneran guys. Rapat. Walah ramas entek. Ramas entek. Ramas entek. Ya piro Mbahmu? 49 per. Wah, sini. Ora. Jangan pun Mas. Nggih. Deal Mbahmu. Mantap sekali dah deal sama Juragan Gus Nur. Teman-teman lanjut ya. Mantap sekali nih sapi-sapinya di Pasar Penambarawa sudah berdatangan yang jumbo-jumbo. Body Fortuner. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.